Iz Beograda i cele Srbije, koji se smatraju veoma ugroženim od kako su pre 2 godine ukinuta savjetovališta za dijabetes, B92 nastavlja da istražuje razloge nezadovoljstva obolelih od dijabetesa. U Srbiji od šećerne bolesti boluje 500.000 ljudi. Obolevaju sve mlađi, a predviđanja su da će broj obolelih biti čak 3 puta veći tokom narednih 10 godina. Dijabetes tipa 2 epidemijski se širi i više ne ugrožava samo starije od 40, već i one od 30, a javlja se čak i kod gojazne dece. Bolest se razvija bez znakova upozorenja i oboleli tvrde da su im savjetovališta neophodna. U Domu zdravlja Savski venac nisu prekidali stari savjetovališni rad, uvereni da je nužan obolelima. Ti pacijenti gde je ukinuto savjetovališta su na neki način izgubljeni. Mi nikad nismo u savjetovalištu bili prepisivači lekova. Kod nas je dijabetičar dolazio za konkretne savjete, konkretne probleme, za korekciju terapije, za screening komplikacija, za lečenje komplikacija. Čekaonica savjetovališta je svakodnevno puna jer dolaze ne samo pripadajući pacijenti, već i oboleli iz beogradskih domova zdravlja gde su savjetovališta prestala sa radom, kao i oboleli iz drugih gradova. U ovom savjetovalištu sam dobila sve informacije o ishrani, o šećeru, o fizičkoj aktivnosti, šta treba da radim, koje lekove da pijem. Ovo sam dobio insulinsku terapiju, savjetovalište mi je veoma nužno jer mi je produžio životni vek. Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti iz 2005. savjetodavni rad sa dijabetičarima preuzima izabrani lekar, čiji je zadatak i da aktivno učestvuje u prevenciji komplikacija i lečenju. Sve to treba da postigne u okviru redovnog radnog vremena, tačnije predviđenog vremena po pacijentu. Oboleli tvrde da je vreme prekratko, a savjeti nedovoljni. Značajan broj lekara opšte prakse prošli su do edukaciju iz oblasti dijabetesa. Ali ipak nam je potrebna pomoć interniste jer mi ne možemo ni da propisujemo insuline bez izveštaja interniste ili endokrinologa i određenu terapiju ne možemo da menjamo tako adekvatno, tako da nam je jedna takva saradnja apsolutno neophodna. Dijabetes ubrzava propadanje krvnih sudova, izaziva slepilo, teška oštećenja bubrega, oboleli 5 puta češće doživljavaju srčani i moždani udar. Komplikacije je važno što ranije otkriti, a da bi se sprečile, važno je i blagovremeno uvođenje insulina. Sve to pacijent dobija u ovom dobro organizovanom savjetovalištu. Ja kao internista naravno mogu da uvodim insulin, mogu da pišem preporuke za lekarske komisije za odobrenje pomagala, mogu da pišem preporuke za odlazak u Vrnjačku banju. Sve su to stvari administracija koja opterećuje klinički centar bespotrebno. Što se tiče tog zdravstvenog dinara, ja mislim da i tu ima prednosti. Jer ako sam ja u prošloj godini prevela oko 50 pacijenata na insulinsku terapiju ambulantno, ja sam uštedila 50 puta 10 bolničkih dana. U ovom savjetovalištu pacijenti imaju i stručni nadzor dijetologa, odnosno specijaliste za ishranu zdravih i obolelih. Gost vesti je Nebojša Lalić, predsjednik Republičke komisije za dijabetes. Sa njim u studiju razgovara naša novinarka Aleksandra Gazivoda. Profesor dr. Nebojša Lalić je i zamenik direktora Instituta za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije. Profesore Laliću, ovaj nekadašnji oblik savjetovališta Zakonom o zdravstvenoj zaštiti iz 2005. godine je ukinut. I pacijenti i lekari tvrde da je dobro funkcionisao. Hoće li pacijenti dobiti ponovo ovo savjetovalište? Pa u suštini od nekakvog početka primene tog zakona, u stvari odredbe koje su njega proizašla, sagledao se na neki način problem činjenice da o kojoj su govorili oveši pacijenti i koji smo mi možda onda mogli da predvidimo, a to je da će, što se tiče hroničnih nezaraznih bolesti i naročito dijabetesa, biti u jednom segmentu ta zdravstvena zaštita nedovoljna. S druge strane, zdravstveni sistem se suočio sa činjenicom da savjetovališta onakva kakva su formirana 90. godina je vreme prevazišlo. U stvari da je sa stanovišta organizacije zdravstvene službe to bila jedna formacija koja nije mogla da opstane u tom sistemu. Pred nekih 2 godine je bio jedan niz diskusija. Republička stručna komisija je donela zaključke, zatim je i ministarstvo donelo određene stavove. Hoćemo li dobiti neki oblik novi savjetovališta? Da, upravo ovo. Sve zajedno se to može rezimirati na taj način da savjetovališta tada nije trebalo ukidati, nego ih je trebalo i treba ih i danas transformisati. Znači dobiti savremena nova savjetovališta, unaprediti
unaprediti u nešto što će moći biti deo sistema zdravstvene zaštite, a što će pružati adekvatnu pomoć pacijentima. Vi dolazite iz klinike koja je izuzetno opterećena pacijentima. Čuli smo doktorku iz savjetovališta koja kaže da ta savjetovališta mogu pomoći da zapravo vama u kliniku danas ne stižu i manje oboleli pacijenti, nego da vam stižu upravo oni koji treba, a to su najteži pacijenti. Sa druge strane, čuli smo da savjetovališta mogu da ostvare i uštede. Šta mislite o tome? Pa jeste težište sprovođenja dijabetološke zaštite, zdravstvene zaštite od šećerne bolesti u primarnom nivou. Znači, što veći bude i organizovaniji bude taj niz mera koji će se sprovesti na primarnom nivou u domovima zdravlja, u organizacionim oblicima koje ćemo zvati savjetovališta ili nekako drugačije, ali koji će imati ovu funkciju, onda će biti manji broj pacijenata koji će ići na sekundarni nivo, kako kažem, u bolnice, njihovu ambulantnu službu ili u Klinički centar Srbije, Institut za endokrinologiju. Vidimo da savjetovališta ostvaruju i uštede. Pa u tom smislu će onda nastati i uštede, jer upravo je taj rad, naročito preventivni rad, u tim savjetovalištima vrlo bitan. Preventivni rad kako kad se radi o prevenciji razvoja dijabetesa, tako i kad se radi o prevenciji komplikacija i konačno prevenciji samog dijabetesa, mnogo toga može da se uradi na primarnom nivou. Vi upravo nameravate od marta meseca, je li tako, da još aktivnije širite vaš program za rano otkrivanje i prevenciju dijabetesa tipa 2. Hoće li to ići kroz ta savjetovališta koja će zapravo biti vraćena? Jeste, taj program je počeo u manjem broju domova zdravlja. Od marta, u martu i aprilu očekujemo novi zamah u jednom novom strukturisanom obliku i centar delatnosti u tom pravcu će biti preventivni centri i preventivno savjetovališne jedinice, u suštini ova savjetovališta za dijabetes. A šta obuhvata taj program? Taj program obuhvata rano otkrivanje rizika za tip 2 dijabetesa pomoću jednog vrlo jednostavnog upitnika, zatim rano otkrivanje dijabetesa samog po sebi, znači onih koji ne znaju da boluju od šećerne bolesti i konačno njihovo uključivanje na sistem prevencije. Dakle, možemo se nadati da će uskoro ponovo biti i vraćena i unapređena savjetovališta za dijabetes na dobrobit pacijenata. Ja mislim da postoji dobra osnova za to. Naravno, bio je i razgovor sa pacijentima kao što je to pomenuto, bilo je i sada postoji dobra volja, ja mislim, i u Ministarstvu zdravlja i u svim subjektima koji o tome odlučuju. Ja pretpostavljam da će se u nekakvom razumnom roku napraviti dogovor i on realizovati da bi se dobio nešto u organizaciji dijabetološke zaštite što bi omogućilo efikasniji rad na primarnom nivou. I da pacijenti oboli od dijabetesa budu zadovoljniji. Jeste, i da oni budu zadovoljniji zato što su oni očigledno svoju psihološku podršku našli u tim savjetovalištima. Hvala vam što ste bili gost Vesti B92. Hvala i vama. Nevena.